Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chipai vek kule January ni som paruk sang ni som ni paruk kania kan thu tharang ai thak tur te hi January ni som paruk sang ni som ni paruk jinglam dar khatle dar ni inkara kan lak khomania ethu ka ngai thak hian thil local danglam to alo omani point in mikhiat thiam na kan han ngen masa chewani Iran boina kal zel chungchanga Trumpan sipai chakna mangin bei atum to lo ti thom a oma ama ero chu a official te ro chuan bei atum lo ti na ni lo anti ve thunga hemi chungchanga hian thuwa tam khop maya media rang rangin an tarlan tele an mani ngein an soi an ron tarlan te kan ngai thanga tin Greenland chu US in la ka tum ru hle maya hei hi India na te pon ne ya ma se US yan an in biak na le rot nang te pom du lovin nei nge ya tum ru hle maya nei to thu thlung bo chiat na ni awangin European Union a US tho puiram dang te chuan US in Greenland alak hi an du miaw lo awangin Greenland a hian an sipai an chop tarup maya eng angin nge thila kal zelang he thil hi a fu lo zonga akala nei chuan indo puite hial thleng thei tura mi thiam te chuan an ngai ani India rama infiam na rin tlak cricket sa kan lo lom cha tangia zaman potel venanin cricket sa hian fia fai takin in khel zong zong a thlonin en la cricket match sa hian lo man ro pui tak tak dong ro jeli infiam na hian deposit masaberi siamin chen sang khat maximum bonus donga cricket sa account ni siamanga voina hian a thlona voiza som spin i mu thayang balance double hi UPI le bank transfer idu zok thang thaya aranga ahim mm bokani tuna hian cricket season la kartin iPhone 17 Pro Max dong thai turin hun tha hon me kani nitin cricket sa lut la jeli spin zahi panga athloni ni muang maklovin komena kan da hi met la voin hian i cricket jinkong chunuam takin transfer le January ni sompali sang ni som ni paruk ni lai ni khan White House Greenland US kutatlan chungchanga Denmark le Greenland Foreign Minister tele US President Donald Trump le US mi poimo then khatte anin mukhoma Denmark le Greenland palai te chuan Greenland a hian US yana du tokin sipai mun khuar chela leichung hausak na po hai chuak ro se a thiar kar island pum puyaro hi chu anrama rin lut lo se ti in an rota ma se herot na hi US palai te hian an pom theilovani Denmark Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen chuan anin biak na chuan a thazongin ma asona atumbul pui pera ero kanin rem theilo na fundamental disagreement remains a atia Denmark Foreign Minister chuan America in Greenland nei atum tat naril ru hi kan so son thei tangang lowani bermai keini point engti kong mai in Greenland pum pui midang hena pe khichu kan rem ti don lo ti chiang takin kan thil khol mai US Denmark le Greenland hian high level working group adinanga anin mukhom le thuayang atiani Senator Jenny Shahin New Hampshire top Democrat Senate Foreign Relation Committee le Republican Lisa Murkowski Alaska Senator chuan NATO member ram chu US in sipai chakna manga lak phalmia lo na dan siam tura rotna propose legislation an boy pui mek bokani Greenland a mihring singa le sang sari cheng te hi anom dar nasle a an khuwa to tur hian helicopter man zelangaya an ram za asomria thi vurin akhu tlata khosaka hau ta kem ema an khopui ber nuka chuan golf khelna a oma chuta chuan an khomi ten in fiam ve thina ni thai hotel thatak ka omboka thingtlang mi te hlo chu khopui mi te hlo ain za a somnga in atlem zoka anin bual na chu vur tui ani Greenland hi khovela thiar karlian berania Mexico rampum pui ai na zau de ulekani kong payfrod an nei belkhom seizong po hi mel za ai na toyani Greenland hi Denmark sarkar hnuaya semi autonomous territory ania anram workforce hi state and colony anram op tu Denmark sarkara hian anin ngat na sa ema Denmark hian Greenland revenue zat vele an thiar kar GDP za asom ni kumtina petrin chubaka police
court le banking regulator te enkol na atum boka free healthcare arwa man sak cheu bokani chuba ka foreign affair le defense lam enkol na hi Denmark chan alani ta chewa a sen so bel khom chu kumtin dollar tluk le ding on khat aina sang thin ni in Greenland Economic Council chairman Torben Anderson chuan a soi Anderson chuan Denmarkin atin san chuan anram enkol na chu zan khata abo duak don ti na ania thil mak takaniang heng Denmark sarkar sen so hi US in tum ta vek se Greenland chu America federal government sen so mi pakhat zela dong tam ber anianga Alaska emo Washington DC emo a federal government sen so aina tam zok don ani Trumpan Greenland hi US in anei lo chuan China emo Russia in emo aneyang ti po Denmark official chuan an pomlo hle a China hian Greenland nei lam hi angai sak ngai lo reng renga Russia la hi Ukraine indona wangin a in seng so na sa ema longa Greenland kalthen po antan a ol ai lowang chuwangin Greenland nei han ngai sak chi zia zang an ni lo chuba ka an khopui nuka international airport sak angai don le ngal atiani leilung hausak na hai chuak tur hian vur cha takin akhu lu noya leilai tur hau tak tak ka oma kong lai le thok tu en kol na dam doi inte amamo anga chu chau ni lovin Greenland sarkar hian kumsang ni som ni pakhata tang khan oil le gas lai chuana tur license pek mana moratorium aphut le ngalani chuwangin trama it ber Greenland leichung hausak na lak chu man hi asang le dona sumbom mong popa tangkathak ang ani hialangem ti in Max Colchester chuana zia khialani Europe sipaiten Greenland an luta Greenland le France sipai rual tem te chu Greenland khopui nuka an thleng thato a hei hi Europe ram rang ten ram din mun enfia reconnaissance mission tura sipai antir lu tan na ani he malak na hi US president Donald Trump an Greenland chu US ta ni tura anor lui reng wang ania Greenland hi Denmark noya ma nia in opna semi autonomous nei ramani Europe ramte malak na Operation Arctic Endurance hesipai tirlu na hian France Germany Sweden Norway Finland Netherlands le UK te antela French President Emmanuel Macron chuan sipai tlem te tirlu masak te chu reilo te a leilam boruak lam tui lam ma te ral thuam nena thuam chak an ni le tur thua soi French diplomat Oliver Chuan he malak na hian thu cha poimo taka kenga US nena NATO chu he muna hian kan omve ti kan mu tirna ani ati Germany chuan sipai som pathum phur thlona A400M antira inrin ni thleng anom don ani Finland Sweden Norway le UK te point sipai officer tem te antirani Trump padin mun le vauna President Trump chuan Greenland chu US tan national security atana poimo tatani ti in asoinon le a Oval Office thu thang chungchang soin Russia emo China in Greenland lak atumani chuan Denmark in ti thei engma nei lo ase ke ni chuan kan nei vek chu chu karmasa khan Venezuela in hu to khati in a soi ramlak nan tharum man ani don le don lo zo na chu a thul rule out du chuang lova Denmark nen in rem na ero ala be sei thua soi bokani Denmark le Greenland sarkarin Trumpa an chan na Denmark Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen chuan Washington US Vice President J.D. Vance le Secretary of State Marco Rubio te amu nuin Trump pathil tum chu fundamental disagreement lungrual lo na thuk tak aum thua soya Trump pathil tum chu asoi sel na sale Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen chuan heti hian asoya Greenland hian US ta ni adu lo US noya sarkar ni adu lo US jinga telpo du lo Denmark le US a du zok than angaya nei chuan
Denmark kan thlang tlat tani ati politics boruak le khovel ngai dan Poland Prime Minister Donald Tusk chuan US in Greenland ala luyani chuan political disaster politics chiat nana satak ani tur thua soya NATO member pakhatin member dangram lak atum chu khovel top na turani thua soi hialani Russia chuan Belgium an embassy kaltlangin NATO malak machu andem thule Moscow le Beijing vauna chuan lama manga NATO in Arctica sipai anti punthuan soive thungani Greenland boruak hi tang le a Trumpan lak atum lui lain Europe ram rang ta chuan Denmark thlopin sipai antir lut meka hei hian NATO member te in kara in rin lo nana satak asiamani Operation Arctic Endurance hi Greenland a Denmark sipai te exercise nei mek mingania he malak na hi January sang hi som hi paruka US in Greenland chunga athil tumle vauna ati punta ka wanga Europe ram rang le NATO member te in thurual nani he operation thil tumber main objective chu nam in pum khatna US President Donald Trump an Greenland lak atum nalaka Europe ram tele NATO te chuan Greenland a Denmark thunei na a om rengani ti khovel mualan ti ran tum nani Arctic hum himna Arctic boruak hit tak noya sipai na thodan Arctic condition zirho na le training nei nani mun poimo venna Greenland a mun poimo critical infrastructure tui kong le boruak ven himna konga tho antumani Operation Arctic Endurance a ram tele an malak dan he operation hi Denmark Defense Ministry nuaya ommania ram rangin sipai officer le thiamna an tho khomani fencing planners ruam manna siam tu tlem te antir masa President Macron chuan boruak tuile leilam sipai land air and sea asset antir bel tur thua soyani Germany in sipai som pathum le thlona A400M mantir boka boruak le tuilam enfiana maritime surveillance an thokani Sweden le Norway in sipai officer tlem te antir ve boka he operation hian NATO in pum khatna ti chiang leni Finland in officer pahni antira Arctica tho hona dan tur relna antelani he operation hi January ni sompanga sang ni som ni le paruka tanga tan ania atira chuan tho hona joint exercise pangai anga kalpuyania ma se Denmark Defense Minister Olslon Poulsen chuan Greenland a hian ramdang sipai tenen in thak kwal rotation zela sipai da reng permanent presence adu thua soyani he operation hi show of force hilti theina lantir na anga ngai ania US in Greenland chu ama ta chok ni turin nanora ma se Europe ram te chuan Greenland hi Europe sarkar jingami ania NATO member kan ni bok tin Trump hena thucha anthonani Trumpan Greenland chungchanga soilaya Venezuela alo soitel ve chan khathil thleng thar le poimo takania Venezuela a US jet dan chu kan reveka soinon po angai omlove Trumpan Greenland adu thu a soilaya Venezuela a soitel ve chan ber chu US in tharum man a hre lo ti lantira du wangani a soitum tlang puite chu in vauna Venezuela a khan enge kan ti thei in muto a Greenland a po hian kan du ani chuan kan ti thei vek ti hi a thu cha ani National Security Trump pa chuan Russia le China in Greenland lak antumani chuan Denmark in ahum him thei don lo ti asoya Venezuela a sarkar an thak danglam thei nei chuan Greenland a po National Security chuan lamin ma an la thei ti asoi war le khovel thunei na hi in biak na diplomacy aya chakna powar manga kalpui adu ti atar langani Europe ramte lauthon Venezuela a Maduro an mandan le an ram oil an lak sak dan kha khovel bar khai tuania chuwangin Trumpan Greenland chungchanga soilaya Venezuela alotar lang ve khan Europe ram rang inzom khom
nei to chuan ral khel thu cha anga an ngaya Greenland po hi vau na mai ni lovin atakin aron be ve mayangem ti lo na in Operation Arctic Endurance an kalpui pha ta ni Europe ram te hian Trump parwa man na hi an dang theyangem Trump sarkar hian national security hi engkim aya poimo a ada a Venezuela a hlotlin na an nei nu phei chuan Greenland hi Russia le China laka US ven himna atan poimo bera an ngai tlatani an dang theilawang ti tu te chuan Trump hian ne na victory adu thina wangin Europe si paiten an lo dan ve hian Trump pa ne zo lovin ma ayana sa in Greenland lak adu pha jok mai theyani anti adang theyang ti tu te chuan Operation Arctic Endurance yan Trump chu a political cause a hlok na le a hlo tur angai tu anon tir theyang US yan Greenland hi ala luyani chuan NATO member tenen in rem lo na satak civil war ang hial a chua theya wangin Trump hian ral thuam man ayin sumle imbiak na economic pressure aman pha thei an ring ve bokani NATO in pum khatna harsatna Operation Arctic Endurance yan Trump parwa man na adan theilo poin thil pakhat chu ti chiang hle NATO chunga in rin lo na thleng to US yan ama thop tu a thopui te ngei po avau tlat to a Europe ram te chuan mani nam le ram be na anga Trump pathil tum hi ngai to ani strategic chess game Trump patan chuan Greenland hi aral thuam da na tur le man ruwa asset pakhatang ania Europe ram te ro chuan ram puitling midang lak sak thiang lo angin an thlir thungani he operation hian Trump pangai tu ana chu adang kherlowang ma se akal phung strategy ero athak danglam thei atakin Greenland a be ani chuan NATO hi adar vek theya chu Trump patan po thil hlom takani ma se Trump mi zia thlir chuan US mamo chu kan lamai turani ti hi alavuan tlat thungani Greenland chungchang wanga US le Denmark inkar boruak hi atang le a khovel huai tu tam tak chuan lau thon na satak kan nei me kani he thil hian khovel indo pui pathum na World War 3 athen thut thei nia an ngaya a chan chu NATO chiat na Greenland hi Denmark ram NATO member ania NATO din tu le thlop tu lian ber US in a member dang ram lak atum luyani chuan NATO in rem na article pangana kha atop vek don ti na ni Europe ram tele US anin be pha chuan chu indo pui pathum na in ran na ni theani Russia le China in rol na Russia le China chuan he buaina hirem changa lain Greenland emo Arctic boruak emo hi thunun antum ve theya US le Europe anin be lain mundang Taiwan emo Ukraine emo an lo be ani chuan indo puilian tak achuak theyang ma se mi thiam tam tak chuan Trump hian indo pui ain sumle pai economic war manga Denmark nor athan zokan ringani Trumpan Greenland adu tlatawang hian US le Denmark inkara hian heng harsat na te hi au meka in rem na sut tum na US hian Greenland a Pacific space base lian takanaya Trump pa sarkar chuan he base enkol na konga Denmark ne na an lo in rem na hlui te chu US ta na hlok lo ti in thia cancela avaw me kani sumle pa ya rem na economic sanction Trumpan Denmark ne na Greenland hi in thal lawani chuan Denmark atanga US a thilu zonga za som ni panga chia tarif kan belang ti in awawa hei hian Denmark sumdon na angong na hle don ani Denmark Prime Minister Mette Frederiksen chuan Trump pathil tum hi at thak alo ti to wangin Trump hian Denmark sarkar hi ahuat pha le a Denmark mi pui te po an thin rim le a US thil brand man lo boycott ten tum me kani Greenland mi pui te ro chuan keini hi bung ro hal thei kan ni lo we are not for sale ti in an out chuak na sa le a US noyami ni ain ma New Zealand independent ni an thlang zo kani US le Denmark inkar hi achia ani satli alova athalo takzet tani zok ma NATO member pani hetianga
an han in melmak tamai hi khovel tan thil mu nuam ani lo Europe ram sipai te an han lut ve hian Greenland in be ani chuan kan vain kan be ve ang cheu ti thu cha Trump hne na ape ani eng angin nge an boruak ka kal zelang hriat ani lova an ni pahni inkar boruak po hi kan ngai thak ang khana chele a he buaina phei hi chu USian Greenland hilak tuma sipai chakna te mangloi ani ngat chuan Europe ram pumpui abuai don ani satlia lova Europe le US inkara indona achuak theya chu chuan khovel ram dang angong vek dona thilpoi tak khovel ta na thleng thei don ani Iran buaina chungchanga White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan President Trump le aho te chuan Iran hne na tual tha na hi an la chun zomani chuan hremna na satak grave consequences an ma chonang ti in a hriat tir to ti asoya Trump chuan Iran laka atong kam man khatle min athla dul deuh leka lung oilo na lan tir tu an man te chu khai hlum an ni lowang ti Iran sarkar la min an tiam ni ina soi Press Secretary chuan chanchin bumi te hne na ni lai nia khai hlum tura ruwa man mi zariat te kha khai hlum lo tura ti an ni ti President hian a hria ani ti in a soya chuti rualin President le atim te hian Iran din mun hingun takin an thi thlai renga malak na tur chi rang option zong po President tan hian man thein ala vekani ti na soi bokani Pakistana Iran palai Reza Amiri Mokadam chuan Trump chuan Iran chu be atum lo ti akhila ma se insum turin angen thungani ti in asoya hei hi Pakistan don media chuan ata langani Trump chuan Irana lung oilo na lan tir tu pakhat Irfan Soltani chu khai hlum ani lo tur thule midang anman te po khai hlum ani don lo ti atar lan hnuin Irana chanchin lom chu alo lom le ni ina soya Senator Lindsey Graham ero chuan Trumpan Iran be atum lo ti thuleng wak chu adik lo tapani ti ina nial thungani anma ni le anma ni thu po hi in kal lek angin alanga ma se Trump pangai po hian sipai chakna kan manglawang ti hi voi khat mala soi chuang lawani Iran buaina kal zela hian sarkar du lawa nor na chu ningani khan ani som pariat na thleng to a borua kala tang hle Iran Human Rights IHR NGO tarlan danin sarkar sipai ten mi sang thum zali som ni pariat chuangan ti hlum to a mi sing chuang man an ni to bok ni na tar lang Iran buaina hi sarkar lam chuan an thunun to thu soin Russia pon avor top thlengin zia lam apan to ni in nan soya ma se internet khar ala ni renga sarkar chuan Starlink satellite internet dis zongoin in sang andap meka Iran sarkar le Russia hian zia lam apan ti ma se internet atop vekawangin an thu soi hi in nga tlak ni lovangai an tam viau thawani US Treasury Department chuan Iran huai tu poimo ali lari jani le midang som pariat telaka remna sangson tharanem ngeta hei hi mi puite chunga tharum an man wanga remna ni US sarkar chuan ali lari jani hi mi puite nor huai hot tulaka tharum mang tura ruwa man tu bera apua Iran huai tulian zinga nor huai hot tu mi puite laka tharum man ron out chua pui masaber tu ani ti US Treasury chuan a soi Supreme Leader Ali Khamenei IOA ramchunga sipaite IRGC le police mi pui suat tura thunun tu tele ruwa man na siam tu pera an ngai ani lari jani ba ka hian mi hring le pol som pariat te chu shadow banking manga sum la lut tu te an ni wanga khe kan ni USian sipai chakna mangin a beyangem ti hi soi thei ani lowa ma se President Donald Trump hian engkim ala thleng thei ti atar lang reng ani Trump hian Iran beinan du than thei zong kan ngai to vek ti in na soya borua ka tanga Iran sipai te IRGC mun puile ral thuam da khom na mun te thona missile le van lama tanga be thei na ral thuam manga be thut cyber attack Iran sarkar le an sipai communication ti buai tura technology manga be na support to protester mi puinor huai hot tu te hne na
ral thuam le call communication tools pek te hi Iran be nana an chop chua du than thei te chu ani heti lai hian khovel ruai tu tam tak chuan USian ataken ral thuam man an hlau hle a ma se tam chuan tharum man kher hi ka du lo ma se mi pui te kha an that renga ni chuan thil dang lam I mu ang ti in awani Israel mi thiam te chuan Trump pa hian sipai chakna manga be atum tat ni in nan ria a ma se US sipai tirlu a in an mun poi mo te voi khata nataka be athan an ring zo kani US huai tu then khat le mi thiam tam tak chuan Iran be hi an du lova achan chu US in Iran a be chuan Middle East puma in dona lian taka chu an hlawa Iran sarkar at luwanga sarkar nei lovin sipain rawan relan hlau bokani Iran sarkarin mi puilung oilo atha le aman hitura an chung thurel ti top ani chuan Trump hian ral thuam manga abeina Iran hian apumpel thayang ma se Trump mi ziale miga make Iran great again policy thlir chuan thutluk na engma ala chiang lo ti hi achan na dikber ani ome January ni som panga thlenga thu thang le sarkar din mun antalan dan chuan Pentagon US Defense chuan President Trump nena be theina strike option rang rangan pe a chuta chuan nuclear facility be tel le po atelani Trump chuan Iran hian an nuclear program kha an din thar le ti thu ka khia ani chuan keini hian rang takin kan ti chiat le ngal anga yang tin alo soi to ni ma se tungkar buaina protest crackdown chungchanga ero Trump hian nuclear site be ain sarkar sipaite IRGC basis le technology infrastructure be chu angai poimo meljok ri ani European thunei tu then khat chuan Trump hian tuntruma chuan nuclear mun ma be atumri lo ti ran soibok Trump sarkar hian nuclear mun ma be le chu a hre dewa nuclear mun ma a be le chuan Iran hian nataka US base te be le tatum tlata chu chuan Middle East puma indona full scale war a chuati ran hlawani Saudi Arabia Qatar le Oman te chuan Trump hi Iran be ri lo turin an thlem mek boka Iran nena hun rem chang pele phot ro ti nan nge nani US chuan an aircraft carrier lian tak USS Abraham Lincoln chu Persian Gulf panina tir meka hei hian thil a hril thui hle ang Trump hian nuclear mun ma abei don ani point he thlona phurtu carrier group hi a thlen ma chuan ma alak mai arin omlo ni en an ngai bok Iran sarkar le an sipai huai tu te IRGC chuan US in abei masa ani lo chuan be masak an tumri lo ti an soya ma se vauna natak an chua ve renga Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf chuan US in min bayani chuan Middle East boruak chu kan ti cheve kang ti na wawa tin Iran chuan Saudi Arabia Qatar le UAE ram te hena US thlona le ral thuam te an ramatanga Iran be nan man an phalani chuan chung ram chunga US base te chu an be nga lang ti an hrilani Iran State TV President Trump pahliam tuar lai lem tar langin tuntruma chuan kan hla to lawang ti in vauna an chua bokani Iran hian Russia atanga andon S400 le S300 le China ral thuam HQ9B te chu an ram mun rang ranga an hunga US be na chang le turin anin pe hlani tlang chunga an thuruk an ballistic missile sang ni chuang chu man mai thei turin an da chuak to boka Iran sipai zong zong te chu cholowa duty hai alat tura hril an nia boruak kong airspace po man thut thei tura ruwa manani Canada sarkar chuan ni ngani khan an khua le tui an rammi pakhat chu Iran thu nei tu ten an soi sak hlum thu an nem ngeta ma se aming le thil thlengero an la je pri ani heti lai hian Trump chuan White House a thu thar la khom tu te hena Iraq sarkar hian mi puite atha chu ati top to thu le thi tura khem na dan a to lo ti rin tlak tak a khiat thua soya hei hiral thuam man atum na ati niam pha chan berani
Israel Prime Minister Netanyahu chuan Trump hi Iran beiri lo turin post ponangena abe thut chuan Iran hian ral thuam laum manga nattaka Israel emo US based emo abe let an hlawani buaina hi inbiak na manga chin felri andu ani Iran sarkar chuan US nena hian inbiak na nei andu ti an hrila Trump hian Iran hian minron bia a inbiak na nei andu ani US hian be hi athang ma sangai lo ti ina soya hei wang hian Qatar US Air Base Al Udeid po hai ala ta tangin boruak anti om tran to ani Trump hian be atum na hi athul cancel chuang lova a ngakri ani zok US Senator Lindsey Graham le huai tu than khat chuan Trumpan be athul ti hi adik lo Iran hian mi puite athat le ni chuan rang takin ma ala le nga lang ti in an soi boka USS Abraham Lincoln aircraft carrier po Middle East panin akal renga hei hian tharum man theina kong chu ala hong reng ti ata langani Trumpan asipaite stand down ri tura akhil chan ber chu Tehranin mi puite tha atop san don ani chuan ral thuam manangai lo ti hi angai dan ani wangani ma se sarkarin dot alo khilani chuan Trump mi zia thir hian tharum manga be na hi engtiklai point achuak le the ani Iran sarkar chuan tunkaran nor huai hottu an ka hlung tak terwang chu an chung te hna an pekir du lova chung ko than khat hna chuan an chung terwang pakhat pekir tur hian poisa tam tak tak an dil ti BBC Persian hna a riat tirani ras khopuya chuan chung ko pakhat hna an mangai tak ruang pekir tur hian toman magtaduai jasari US dollar sanga India poisa chuan cheng nuai li chuang andila Porchina hospital hian hetiang ruang hi somsari chuang zet sarkar sipaiten an kolme kani Tehran khopuya in satu construction worker pakhat ruang lak suanan toman luk le dingon khat US dollar sang sari cheng nuai rukvel sarkar in adila he chung kore thei tak hian thakata dollar zapo an hlo lo awangin an faparuang chu an la thei lova an kalsan taringot tani behes e zara mortuary thunai tu te chuan chung ko than khat nena infa te hi sarkar thop tu basis sipayatel nor koi hot tu te thangin in soyani chuan ruang hi athona pekin ni angtin dot soi turin an thlem bokani damdo in na thok tu te chuan security force sipai an ron thlen ma ruang laman turin damdo in na thok tu than khat hian mit thi chung te hi arukin an lo hril ve bokani mei che pakhat chuan apasala thi ti a riat rualin sipai te an ron thlen ma in damdo ina awa thleng mana apasal ruang chu pick up a hlangin darkar sari izet an kholama atlan puya naupang pahnih amalama thutirin ani chu atnunga apasal ruang bo in atrap chuakani Iran hi US beina changlet tur hian a in pe hle a ma se an ram chunga mi puite nen anin be me ka wangin pon lam mel ma be zui le phei chu a hlau le ni iran soyani enge thleng zelang a riat lo US che dan tur chung changa po thuwa tama en poni se hunin aron hril sel tura ngai phot mayang